sirraa kaffalama. Ishee kana walii wajjin baran. Kulaalitiin keenya idaa, iji keenya idaa, harrabi keenya idaa, ilkaanno keessaa buqqee idaa, idaamti kulatti bitinarraa kaffalama. Ani waan isaan beeku jedhinaan jedhee fudhattee dhiiftee dhimma keetii sirraa kaffalama. Maal ta'a sirraa? Jiraaka. Jiraaka. Sagalee keessan baasaa jiraaka. Attamitti kaffalama. Tokko waan sirraa kaffalamuuf akkamittiinsa jechootatu waaqa biraasii dhufa. Nama cina kee jiruun hamma baadhu natti beekaa jedhi. Amma baadhu nuti beeka. Amma baadhu waan baadhu nuti beeka. Hamma baadhu nuti beeka. Lammaffaa dhaggeeffachuu waaqayyoo keessa. Dhaga'uu duwwaa miti. Dhaggeeffachuu masimaatina maddaamata. Masimaat taraa nagarroo maddaamata paawuraal. Yeroo baay'ee ammani nan dhaggeeffadha malee dhaga'u. Dhaggeeffachuudhaaf baay'ee jabaadha. Jilbeenfadhee utuma kadhu satte jechuun nan rafe miti malsa. Hakiimiin dhiiga si keessaa fuuteetu kanuma keef ala tureetti. Dhiiga si keessaa fuuteetu kanuma keessi keessaa fuutee bar waa itti dabaltu hin qabdu ala turii. Yoo ala turte utteetii kee dhageessaa. Akka isheen nama aarsitu. Maaliif alataa yedaameen utteetuma waaqa. Harka kee achi ol kaasi. Utteetuu kee argachuudhaaf dhaga'uu duwwaa miti dhaggeeffachuu. Ameen jedhaa yaa kaati. Dhiiga keetti laattee dhaggeeffatta. Naa inni dhiiga kee fuudhee moo sitti himu. Yoo sitti hima dookteriitti laatti. Dookteriin dhaabateetu dhiiga keetti bar dhiiguma keeti. Birrima kee baaftee dhiiga kee keessatti taa'ee fuudhee dhageessee galta. Egaa ergaan qabar yoo fudhatte hamma dhaggeeffatte sii kaffalama. Nama cina kee hamma dhageesse miti. Hamma dhaggeeffatte. Dhaggeeffachuuf dhaga'uun adda adda. Qabadha. Sadaffaa akkamittiin irraa kaffalamaa waan gootutu jira. Nama cina kee jiruun waan gootutu jira. Maalan godhaa? Mee utuun qabxii koo irraan naqini wangeela Yohaannis boqonnaa lamaarra idaa gadheetu ture. Sabatu yaa'ee cidhatu dhufee sargiitu jira qodaan duwwaa ta'e. Sarganyaa waddaa sargaallee xajjallaqe saayixaxaallaqe. Gimmaashuun isee xaxxaa gimmaashu saayixaxxaa ni halluu. Waan godhamtu jira achitti. Jarri kun idaa kana ooluudhaaf maaram dhaxxeessu sitti himte. Yesuus maaramiin maal jedhe? Hojii koo keessa lixinii jedhe. Yesuus maal jedhe? Dhaqaa bishaan fidaa gaayitti naqaa. Waan sadii. Dhaqanii bishaan fidaa gaayite waan godhanii kun. Fidanii gaayitti naqanii yaallaqee wayin ነው አምጣ ያለ ውሃ ነው ወይን ዋን የለወጠ ኢየሱስ ነው እነሱ ዋን ጎዳን ቀቡ አቲ ማልጎት ሀርከ ከነ አገርሲስ ሙለተን አርክ ዋን ጎቱ ቀብዳ ኢዳን ከሲ ከፈለመ ኢዳ የተከፍሏል በሉስኪ የምታደርግ ነገር አለ የምታደርግ ኢድና ውሃ አምጣ ኢድና ውሃ ግዙ አይደለም ያኔ ቸርች ውስጥ የሚሸጥ ዘይት የለም የሚሸጥ ውሃ የለም ኢየሱስ አለ ኢዳን ከው ከፈለሙ ፊዲን ዋናን ጎዱን ቀባ ደቃ ቢሻን ፊዳ ማየት ነጋ ጋት ነጋ ኢዳ ይከፈላል ነሞን ባየን ወሪዳ ዲሳ ዱገን ዳዲሳ ዱራራ ኢሳ ቦደና ጫላ ነምኒ ባየን ማልጀለ ቤታት ኢዳ ኮ ከፈለ ዴራ ዮንዱ የዱ እንጀዱ በዱ ባሴ ከፈለ ተኮለምም ነበር ጠረጎደ ከፈለ በቃ ጋሰ ኡሬቲ ዋቀዮ ነቁካ ጀለሞከስ መነኬ ጉርጉርቴ ባኬት ተከገልቱ ዋቆሽ ነየም ኢዳ ከነ ከሳ ባውራፍ ዘውዱ ማልጎቹ ቀባ ከ10 አንድ መክፈል የሰማችሁ ነው እርግጠኛ ሆነ ቅዱስ በቅድስና እግዚአብሔር መፍራት ምን ማድረግ እግዚአብሔር መፍራት ከውሸት እውነት ማብዛት ከትዕቢት ዝቅ ከዛ በኋላ ራሱ ኢዳ ይከፍላል ጉያን ተኮ ጀዳ ጋፈራወቱ ጉያ ኩማ ተኮ ነቴሲ ሰይዳ ጉያ ተኮቱ ጋፈ ዋቀየ ዋሲራወቱ ጉያ ኩማ ተኮ ሲሄዳ አመኑ ከኑቲ ኤኑ በረኔኑ ጀኔኑ ጉያ namni guyyaa eegutu miidhamaadha namni bara eegu maybe ምናልባት ሊደርስ ቀኔ ዛሬ ነው ማለት ነገም ቀኔ ነው ቀጥሎም ቀኔ ነው ከሁለቱ አንድ ሲፈታ ቤት መኖር ትጀምራለህ መጫፋ ባባን እንት ከሰማ ፈዳ መጫሞቶ ታይሳ ለማፋ አፍሩ ለኮብሳ ሰዲ እኒሞ ገንደ ደቂቲ ኦቦሎታ ከ ሁንዱማ ብራ ቆዳ ዱዋ
muraasa otoo hin ta'in baay'isii ergifadhu. Inka beektee fudhatu ilaawee qodaa keessa kan mana keetii miti kan ollaa keetii guuteetu Waaqayyo si eebbisu guuteetu idaa kee irraa kaffalatta. Qodaa eenyutu qaba mandara kee irra qophaa'i sanarraa dhufa asiin rooba. Yaa gandaa guurradhu kan mana kee duwwaan jenne የተዘጋጀ አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር አንቺን ጀምሯል ማለት ነው። የተጀመረ ስራ አለ ማለት ነው። ጀመረ ማይራቹዳ ሙለተኒማ ኢሰሲቤሌስ የፍስግዱቱ አርገሜራ ቤላ ንጀረሙ ኩኒ ቢደን ዱዋሚት ነምኒ ቢደን ዱዋም ቤሎ ቤካ ቤላ ባየቱ ጋይሊ ቤላ ፉዲ ቤላ ሆያን ፈነታናም ቤላ ጫማን የተራ የሁሉም ነገር ለአንድ ሰው የታዘዘ ከሌለ ራብ ነው። ቤሊ ሰሙዳ ቤካ ቤሊ አመነም ገራተኛ ደጀና ማለ ከነማ ቤላው ሰሙዳ ቤካ ሰሙቱ ቤላና ሰሙቱ አጀጀ ገራቻ ዋን ቤሉፍት መነከት ከንጀር ዋናማ ዳብት ዋና ከነማትንታይ ገንዳሩ ፌት ሲገላ ሰሙ ከቤላ የተራጅራጅ አንም ቤኮን ጉጃራ ካሴ ዋኒ ሰበርባቹ ሰርገቴ ሲገማችስ ምንም ተቆኩን እርጋ ኮቴ ቀበቴ ሲዱካ ገሌራ ዱበርቲን ኩን አከሸ ደርገቴ መነሸ ዱዋቤ ከቱንተኔ ጎረቤቱ ያወቁ ነው ማለጄዳን ኡላኒዩ ቤካይሩ እቹዳ ሰበምኒሳ ቆዳ ብራ ፍራቻርት አከሸን ወአርገቴ አከኢዳልራ ከፈለመ ነጌፈታ እኒ ከራራቴስ እኒ ነገድ እኒ ካሰርት ሌስትሮን ዋንዱም ኢዳን ከስራ ከፈለመ አተሚት ከፈለመ ወሪ በሬስተን ቤስሳ ሲበይ ማስታወቂያ ወጥቷል ማልቱ በይ ወፍረት ራጅ ማልቱ በይ ረዴቢያ ጅራያ ካት ያ ማስታወቂያ ወጥቷል። ምንድነው ማስታወቂያ? ከጎረቤቱ ማሰሮን ሰብስብ የወጣው ማስታወቂያ ምንድነው? ኦላራ ቆዳር ክፈት ቤሲሰበ ኢዳሽ ከፈላል ማስታወቂያ ወጥቷል። ከነ ቦዴ ዴቢቲ ኢልማንኬ ወጅን መነቲ ኦልገሊ በልበለ ጩፈዱ ኢልማነርጨ ቤላፍ ኢልማነርጨ ረኪናፍ ኢልማነርጨ ረበነማፍ ቀበዴ ጅሩ በዴ ጅሬኛ በዴ ኢዳኬ ከፈለስ ነሳባ አቂቲ ቆዳር ክፈት ከነቦዳ ቤሲሲ በራ ጆሌ ከለት ከበጥ ጆሌቲ ማናን ቱሬ ገንደ ኬሳ ፍርፋሪ ከጀላ ቱራኒ ሃዳቲ ዳቀባ ዋንቴፍ ጆሌቲ ማናን ቱሬ ቃሎይ ዋሽማ ማናን ቱሬ ጆሌ በከብራ ቱራኒ ቆዳ ከነሳባ በከቱርቴ ቤታ ረክኒ መነኬ ከንዲጌ ቱንጋፍ ቶኮ አዳ ኮ ጃነርጌ ከንጀቱ ወዮ ጋፍ ቶኮ ነመዶራ በዳ ከንጀቱ ሐረሜ እርጋሲ ዱፍ ቤሲሲ በራ ኢጆሌፍ ቆዳና ሰሳባማኒ ቤሲሲ በራራ ኢጆሌዳፍ ቆዳና ጉረማን ይቱፍ መነቲ ኦልገሊ በልበለ ጩፈዱቲ ዳንጁፋ ይጅርሳሰን ማጅፋት በልበለ ጩፈድ ቆዳዋ ቀምቲን ከመነቲ ጉረም ቆዳ ዱዋ ሐመ ዜሮን ኡልፋቱ ኩንታሌን ኡልፋቱ አከሚት ዜሮ ኩንታለ ከነ ዮም ባዴ ኤርገማ ሲንገርጋ ነራፉ አበሎት ፊ ነራፉ ዜሮ ዋቀበለ ነምን መራፉ ሃሌሉያ አሜን 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 መነ ኬሰን ኬሰ ጅራ ዜሮ መኝታ ኬሰን ኬስ ሰሙ ኬሰን ኬስ ጋለ ኬሰን ኬስ ሐራ ኤርጋን ቀባ ሙላሪ ሳዲያስ ለኮብሰት ይበርባዱት ዜሮ ከት ሲገላ ጋፋ ዜሮ ባቱ ነመትን ይምቶት ጋፋ ለኮብስ ሩፍ ኢኑ ወፍማ አከሚት ኢጆሌ መነት ዴቢያ ጋይላ መነት ዴቢያ ጅሩ መነት ዴቢያ ጅሬኛ መነት ዴቢያ ኤርጋዳ ጋፋ ለኮብስ ገሉ ጅሬኝን ዴቢያ ጅሩኒን ዴቢያ ማንን ዴቢያ ጋይልን ዴቢያ ሲዴቢያራ ሐመም ዮጃለተኒ ዋፈርና ጎተን ሁንደሳና መጃለታ ይትንምተን ኡት መጃለተኒ ራምቢፍቱ ቦሪፍ ጀተኒ ቦርዋን ተውን ቤት አይተኒ እንደዛ ጋር ወኝትምና
qodicha hundumaatti naqi yommuu inni guutu immoo jalaa fuudhii kaa'i jedhe. Balballoo cufamaadha. Qodaanoo gandaa dhufe. Dhadhaan ejersaa eessaa dhufe. Lafa ejersi ba'e sitti moo? Ajaja. Hallelujah. Qurxummii 2 biddeen 5 nama 5,000. Barri kun bara hamaa bara rakkisaa innaa ta'e ለአንቺ ትእዛዝ ወጥቷል። ስግደት የሚገባ ለዓመታት ሰው ለእግዚአብሔር ነው። እቺ ሴት እኮ ችግር ውስጥ ያለ ሴት ናት። ባር ዝግ ነው። ዕቃ መጥቷል። ልጆቹ ወደ ቤት ተመልሰዋል። ዘይት ከየት መጣ? ትእዛዝ አዘዝኩኝ። ኢቱፊ isheen isa biraa yommuu deebite ilmaan ishee wajjin manatti galte balbala hin cufatte ilmaan ishee qoricha hin dhidheessuuf isheen immoo dhadhicha ejersaa sana itti naqxi turte. Dhageeffadhu ilmaan ishee maal dhiyeessu? Mi'a dhiyeessu qoricha. Hojii dargame yeroo baay'ee TikTok irraa YouTube irraa maal irraa waan si arrabsu baay'ee dhageessa taanaa attam taata keessaa waan si gammachiisu dhageenyaan kanaaf maal gootare hin dhaga'i jiraachuu barbaadda hin dhaga'i yoo so ajaja sii ba'a. Dhaga'uu dhiifteenna nama cina keetti naa yoo nan dhaga'u waan bakkee kana hursu dhaga'uu dhiifteenna hin jedhu idaan sirran jiru. Sadaffaa idaan dura jiru maa inni cubbuu በጣም ከባድ ሰው ልጅን ዋጋ የሚያስከፍል ምንድነው? ኃጢአት ነው። ኃጢአት በጥሩ ሳሙና አይወጣም። ኃጢአት በጥሩ ሻወር አይወጣም። ጩቡን ባየምኛ ገሩ ኪሳራ ማንኩኒ አሲን ኢምፍትዮተ ኢሲሪሼ ከራሸን ኢምፍቱ ቢአርግቱ ኢኒ ገሩ ግርግዳ ከሰያ ሰረ ከሰያ በሳበሴቱ አሲን ጩቡን አከሲ ዲበተከ ሚደቱን ተይን nafsee kee kana miidhee lafee kee miidhee coggaarraa kee miidhee dhumarratti si ajjeesa. Cubbuu gochuun baay'ee simpiliidha. Hadagaan keessaa ka'uudha. Kanaaf gatiin nurra jiru maal? Cubbuu. Maal wayyaree Roomaa 8 naa baasi. Mul'atan sitti man fudhatta iyyitee men jetta sirraa kaffalameera. Ameen. Waan barbaadde goote shab jechuun dandeesse. Amma jedhe amma si keessaa gadi naqu. Gaafa si kuffise garuu dirooniin sin kaasu. የተጣላ ቤተሰብ አብሮ መቀመጥ አይችልም። እንዳው ሰውና እግዚአብሔር ተጣልቶ እንዴት ኪዳን ይፈጸማል? መታረም አይደለም። መታረም እኮ ሁለተኛ ስራ ማለት ነው። ንስሐ መግባት መታረምና ንስሐ አንድ አይደለም። ኤጋ አማ ፍርዲን ወረ ክርስቶስ ኢየሱስ አባማኒ ጅራተን ይፈረደቡ ተኮል እንጂ ነካ ጎኒ ወልዳት ሞ ጎፍታት ቀበምቴ ኦፊን ጎዮም ሲል ይሁዳ ወልዳት ቀበሜ ቱንተን ኢየሱስ ይተቀበሜ ጩቡ ጎዴ ነምን ኢየሱስ ይተቀበሜ ጩቡ ጎዴ ይሁዳ ነምን ወልዳት ቀበሜ ወተበተው ጋቲ ሽቶ ሙጉቴ ጋቲ ሚሌሱ ዲሴ ዱበርቲ ካለሞታ ተኮ መዳን የሷ መዳን ላይ ጠበቃ ሆነ። እንዴት እንደዚህ ይሆናል? ጀዴ ሲስተር ወንድሜ ተመለሱ ወደ ጌታ። ጋቲን ስራ ከፈለሜራ ጉጃራ ካሴ ነማ ጋቲ ባቱን ተወርክከ አሜን ፍረን harkumtike nama ida ofra baase ta'era harka korra idaan jiru jedha ayyaat harki ida qabu gaayilan qabatu harki ida qabu businessin qabatu harki ida qabu jireenyan qabatu garuun hojjeta lafani jiru mbeeku jaachilaa ko idaalle kana Phaawulos Roomaa maal jedha ega warra Kiristoos Yesuus qabani jiraata itti firdiin firdamu tokkolle hinjiru jedhee maal jedha nuyi jedha seerri hafuura inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu seera cubbuu isa du'atti nama geessu seera cubbuu isa du'atti nama geessu jala maal godheera si baaseera. Ameen. Ijoollee guyyaa borii jedhii waaqayyoon sodaadhu waan gaarii godhi biiroo kee keessatti akka hin duune waldaa kee keessatti akka hin duune gaala kee keessatti akka hin duune tajaajila kee keessatti akka hin duune hamma dandeesse waan gaarii godhi. Sadadhabdeef moo waaqayyo jira namni baay'ee waajjira isaa keessatti du'e namni baay'ee waldaa isaa keessatti du'e namni baay'ee gaala isaa keessatti du'e ይሄ ያደረገ ምንድነው? ንስሐ አይገባም ሰው መኪና ቢታ አሜን አሜሪካታ አሜን አሜሪካ አይቀር ሰማይ እንገባለኛ እኛ እኮ የአሜሪካ ዜጋ አይደለም ለአሜሪካ ራሱ ተዘጋጀ ሰማይ ነው ቢያ ቢድጉ በፊት ባልኑ ጎ ሃሌሉያ ይሩንዱ ማከንሲረት ኢማኮሲ ወጂንጎረዳ ኢየሱስ ፋይሳ ዋዬ ኮሲ ነመሪሲሳ
hundumaa dhiisee argiteetta namni isii wajjin mari'atu hin dogoggoru hojii isaa hundaatti milkooma homaan rakkatu. Idaan irra jiru maal isa dhuma idaa tajaajiltoota. Nami raajii tokko bukkee dhaabate jedha. Qooda raajii sana argataa jedha. Ati mirriindaanaa bittee sheerii galtee jechuudha. Ani garuu ayyaanaan si soomeen sitti fide jechuudha. Garuu namoota kanaaf yaaduun barbaachisaadha. Isaanis idaan irraa qabu. Mangistiin gibira qabu. Dhowwachuun cubbuudha. Yesuus mi'aante dhaqaa qurxummii qaba. Afaan ishee keessaa saantima fuudha. Idaa kaffala. Ameen jedhaa yaa kaati. Dhaqaa maal qaba? Qurxummii qaba. Afaan ishee keessaa saantima fuudha. Idaa kaffala. Idaadhaaf namni maqaa keessan akka hin dhumneedha. Ati garuu gabiyochi dhufe. Balbala gar tokko jifteetu. Idaan sirra jira jarri darban iyyuu kaffali manyaaqa. Kanaafaa cubbuudha jennee iyyaan. Kenna isin afaan kenna. Ameen jedhaa yaa kaati. Yaadain amma satirra jirtu nasii xumura. Yaadain guyyaa kudhan booda milkoofteetta. Yaadain inni si tulfaate asirraa ka'eera. Qodaawwan sun hundinuu yommuu gugguutaman ilmaan isheetiin qodaa duwwaa kan biraa anaaf fidi jette. Inni immoo qodaa kan biraa duwwaan hin hafne jedheen. Yommus dhadhichi ejersaa sun yaa'uu dhiise. Isheen kana irratti dhaqxee nama Waaqayyoo sanatti hin himte. Inni immoo dhaqii dhadhicha ejersaa gurguri liqii kee baafadhu. Isa irraa kan hafe immoo atii fi ilmaan kee jiraachuu hin dandeessu jedhe. Haalelujaa. Nama cina kee jiru harkaa qabeeti jiraachuu hin dandeenya jedhi. Si kaffalchiise namni gati jaalalaan qabe qoyamma itti akka sirraan bareef si wajjin jira akka ittiin fufnees sin dhiisu akka si waadaa si galchiise. Ati kan itti ilaaltu tarii Waaqayyo waan dubbate qabaa jetta. Abrahaam gaafa Yisihaaqiin argatu Ismaa'eelin gate. Utuu Yisihaaqiin argane ta'e Ismaa'eelin hin gatu. አሁን ዋጋ የከፈለች ማናት? አጋር ናት። የት ምድር በዳ ላይ አብርሃም ወደ ራሱ ትዳር ሲገባ እግዚአብሔር ወደ ራሱ አጋር መጣ። አጋር አታልቅስ። ለምን? የብላቴናን ድምፅ ሰምቻለሁ። ሃሌሉያ ነዳጋርቱ ጋፋ ኢስያቅ ፉድ ኢልሚሼ tokkichi ilmichee gaafa inni sargii godhate Saaraan jirtu duuteetti. Saajjatoota Abrahaam gara biraatu daggase. Yeroo hundumaa nama miidhamte ergaan si qaba. Yeroo hundumaa siif Waaqayyo jira. Baay'een gaddin isa siif miidheef wayyo. Mikinaatu ati dadhabbii kee bira kaa'atteetta. Dhaqiitee hin guute maalan godhannaan idana miti sana afirraa kaffaleeti ati ijoollee kee wajjin jiraachuutu fedhe. Hammanni dhumuttu hin jenne manor qatte. Hello kadhattee sat gaafa Waaqayyo jedhu gaddin sat jechuun deebiidha. Zimmi ማለት መልስ ነው። ጸልያለን እናመልካለን ፈራለን ጸጥ ይላል። ጸጥ ማለት መልስ ነው። hinda rakkinni kee kun hinda bo'ichi kee kun hinda Waaqayyo ilaalee si arga. Innarra boore calaala abbaan keesiif kenna waan taara. Mee ergaan irraanatti tole waan keessa kaa'e kan jettan. Ofirratti raajaa har'aa kaasee jira. Ani abbaa gatiin narra jiru miti. Narraa kaffalameera. ከዛሬ በኋላ እኔ ባለ ዕዳ አይደለሁም ተከፍሏል በል ነማፍ ከእንደንዳም ንጅራ ሲያሰዲ ዋቀዮፍ ቦሪራ ኢዳን ከፈለሜ ከመነከ ያፈ ብቻ ጆለከ ወጂ